mwongeye kurirwa mwebwe mwakanze subscribe kuri channel yanyu channel y'abasirimu. Ubwo bivuze ngo ndasuhuza abasirimu bose babarizwa ku rubuga rwa channel nyine y'abasirimu. M23 byakaze. M23 nyuma yo kuva muri Warikare, M23 ndakumenyesha ko itakibonanye n'impuguke za Loni bari bemeye ko bazabonanira mu mujyi wa Goma. Ibi byose nibyo tugiye kuganiriraho rero kugira ngo turebe imva n'imvano ndetse n'icyateye M23 gukubita uw'inyuma izi mpuguke za Loni. Umutwe wa M23 rero kuri uyu wa gatandatu watangaje ko gahunda yari hari yo guhura n'impuguke z'umuryango w'abibumbye yahindutse ku munota wa nyuma. Umuvugizi rero w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihinduka ry'iyo gahunda ryatewe n'ibindi byihutirwa, ati binyuranyije na gahunda yari yemeranyijweho n'itsinda ry'impuguke za Loni kuri Kongo. Iki ngiki ni ikintu cya mbere bajijije izi mpuguke za Loni n'ibyo zari ziyemeje kuri leta ya Kongo. Inama yari yateguwe ntikibaye kubera ibyihutirwa byabaye ku munota wa nyuma. Alliance Fleuve Congo M23 irisegura kuri iri hinduka rya gahunda. Murumva rwose ko banabiseguye. Abayobozi ba AFC M23 nabo ubwabo baba bafite akazi kenshi gatangaje. Ibi bikaba biri mu bintu bitumye bahakanira izi mpuguke ziyise ko ari za Loni cyangwa se impuguke za Loni uko batakibonanye. Kanyuka yatangaje ko M23 itagihuye na ziriya mpuguke mu gihe kwa gatanu yari yatangaje ko bakiriye ibaruwa yazo zibamenyesha ko zasura M23 kuva tariki ya 23 kugeza ndetse ku tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ese wakwibaza impamvu M23 ihise izakanira ku munota wa nyuma? Tariki ya 23 ni itariki y'ejo. Bivugwa ko ariho iyi nama bwite yari gutangira. Abantu hashyire akabazo question mark. Mu byari kubiba bigenza mu mujyi wa Goma harimo gusuzumira hamwe ibyifuzo bya M23 kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikomeze ndetse no gucyura impunzi ziri mu mahanga n'imbere mu gihugu. Ibi bintu nibyo bintu byari gushingirwaho bikaba inyambere kugira ngo ziriya mpuguke za Loni ziganire nande na M23, baganira ku gucyura impunzi ndetse n'ibyo M23 yifuza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kwita leta ya Kinshasa. Izi mpuguke kandi zagombaga gukusanya amakuru ajyanye n'ubufatanye bw'ingabo za RDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, CNRD ndetse na FRN irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Twibutsa ko kapitale zizi Kivu zombi ari Kivu y'Amajyaruguru ari Kivu y'Amajyepfo zose zikontororwa n'umutwe wa M23. Byari biteganyijwe ko kandi ziko zizasuzuma imibereho y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo mu yindi mitwe barambitse intwaro nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama na Bukavu tariki ya 16 Gashyantare uyu mwaka. Ibi bintu birasobanutse. Izi mpuguke za Loni ahangaha zari gusura, nubwo batabishyizemo, zari gusura ingabo za SADC, sibyo?
iziri muri Sami DRC, abanya South Africa, abanyamarawi ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abasirikare ba M23 ba FARDC bahungiye muri MONUSCO. Ibyo byose Loni yari kubirebaho ikareba n'amakuru avugwa ko FDLR igihari ndetse na FRN na uriya mutwe wa SNL. Ibyo byose ni byari kuza bigenza izi mpuguke za Loni. Raporo zitegurwa n'izi mpuguke nizo inzego za Loni zishingiraho zifata ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu runaka. Gusa kenshi zagiye zishinjwa kubogama kuko hari n'ubwo zatangaga amakuru kandi zitarageze aho zikwiriye kuyakura. Tubibutsa ko ahangaha M23 aribo banayishinjije ko ijya ifata abagore ku ngufu mu duce yafashe. Izi nizo mpamvu rero zitumye izi mpuguke za Loni M23 izihakanira. Nimba hari ibitarateguka, niba hatari byari byakemuka ko bazabakira se cyangwa se aho bashize abo basirikare, ibyo bintu byose biba bizanywe n'izo mpuguke za Loni zizifashishwa mu gutangaza raporo zakuye kuri tele. None n'umuryango w'abibumbye ugafata, niba ari ufatira ibihano M23 ukabifata ariko barageze kuri tele batagize uruhande na rumwe babogamiyeho. Wowe utarakora subscribe rero nakwibutsa ko yari channel y'abasirimu. Mu gihe uri umusirimu wagakwiye kuba warakanze rwose subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo nitujya twa-uploadinga video ijye ikugeraho mu bambere. Murakoze, nge nari Kabengera ubategura ndetse akanabagezaho ibi biganiro kuri channel yanyu, channel y'abasirimu. Umugire weekend nziza.